Molo sithandwa sam. Uthi uzokwenza intloko andithi. Akho ngxaki. Khakuhlala phansi uthule uphole yonke izohamba kakuhle. Awuzokuhlala ixesha elide apha esitulweni undilindile. Khakuhlala phansi ibhizi nabanye abantu ngoku baninzi abantu endixakeke ngabo apha esaloni. Ngamna xa kodwa ndizawuza kuwe ngoku ngekudala. Oh hi, how are you? Also you're here for a makeup appointment? Great, perfect. You can just wait for me over there in that chair. Yeah, in that chair over there. Over there. I'll be with you in just a few minutes. I'm kind of busy right now with something. So yeah, it doesn't matter what I'm busy with. I will be with you in a minute. Just sit back and relax. I'll be with you in a few minutes. Or hours, honestly. At this point, I don't care. Kawuhlala phaa esitulweni ndizawuhoya ngekudala. Unganyanza ukuhoya ixesha elidala andazi nam. Sobona bithini into wena buhlala phaa esitulweni bafuna ndikwenza isemdleni wokukwenza. Ndizokwenza bangekho semdleni wokukwenza andizokwenza. Ubuhlala phaa esitulweni ke uphola. Later that same evening. Hey, yes, you. Yes, you. You can come. I feel like I'm ready for your makeup application now. So I'm ready to do your makeup. Let me look at your face. You definitely could use a makeover. Are you sure the face is the only thing which needs a makeover? Because have you seen yourself? Anyway, yewethu wena wena thetha nawe andikho semdleni kodwa ke ndizawukwenza ubuso bakho kuba ingathi uyandidinga. Ndithi xa ndisithi ukukujonga ingathi ayiyo i-makeup yodwa oyidingayo. Uqinisekile uba i-makeup yodwa oyidingayo kuyenza. Ingathi zininzi izinto ozidingayo sana kodwa ke akho ngxaki. Siba naxhala ndiza kwenza le makeup othi ayifuna kodwa ndithi xa ndisithi ukukujonga ingalo udinga i-makeup kuphela zininzi izinto ozidingayo. Sibonile kunjani? Yuhayisanqa. Anyway, before I do your makeup, which is not the only thing you need, I need your personal details. So what's your name? Oh my goodness, that's the ugliest name I've ever heard in my whole entire life. Gosh, no wonder you look like this. I'm pretty sure you're not happy with the name that you were given also, okay? But anywho, your last name? Oh gosh. Anyway, where are you from? Surprised that you even made it here. Okay, great. Your phone number? Okay, please hurry up. I do not have the whole day. Okay, please give me your phone number today, please. Thank you. Okay. Thank you. You were so slow. But anyway. Kangxelele, ngubani igama lakho? Aliselibi igama lakho. Oh, shame. Ndiyakusizela. Xa unegama elinjalo. Oh, no wonder unje bafana. Igama lakho. Ifani yona ngubani? Nefani yakho imbi ifana nawe. Bethnana. Ndiyakusizela. Ngowaphi? Uzawugqibela
Thini inombolo yakho yemfonomfono? Okay, cool. Okay, jonga apha. Sibucothisisa, khawulezisa. Anasuku lonke apha bendikwenza le nto mna. Khawulezisa ke ngoku. Tyhini benana. Abantu bayibacothozise apha ngathi ucinga umntu ndihlilela nokwenza naye. Come. Yho, ndizodinga amandla wokobubuso bakho. Uyazibona manjani? Ndizowadinga amandla okusebenzisana nobubuso bakho, ndiyakuxelela va. Let me just take a deep breath. I will need a lot of strength to work with your face. Have you seen it? Oh my goodness, have you seen your face? I will need a lot of strength to actually work with this. Whatever this is, I need a lot of strength. But anyway, the first thing I need to do is I need a concealer, because I need to conceal this spot and that spot and that one 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 as well. Jonga ke into endizayidinga ngoku ukufakela iconcealer, ngoba ungathi namachokoza kakhulu, ufuna ndiwegqumile ngeconcealer ke ngoku la machokoza kamabala lapha ebusweni. Ndizodinga ke iconcealer uba ndigqume elibala nelibana lichokoza nelichokoza ligqume ichokoza lakho amachokoza ndiwegquma amabala okay, amabala wakho ndizowegquma ngabe naqala va. Okay, mandithatha iconcealer ke ngoku. Hayibo, yintoni usiwanjonga amehlo abomvu? Khawume uthi nqi, usushukume ngathi ushukuma oko nawe. Khawume kancinci, yintoni ngxaki yakho? Okay, just sit still. Okay, and don't move. It's like you're moving a lot. Okay, just sit still. Don't move. Okay, all right, perfect. Here's the concealer. Okay, I'm gonna just open it. Nancy concealer. Sebenzisa yona mandiyivule. Khawume andandiqale ndawoni. Ndizoqala ndawoni andandiqale ndawoni. Just wait a minute. Just let me see. Where can I start? Where should I start? I have no idea where I should start, but anyway, let me just conceal here and conceal over here and up there, here as well. Let me see. Khawume kancinci kaloku andiqaniseka mama ndigqume ndawoni. Khawume ndigqume apha, ndigqume nakweli cala. Khawume nakule ndawo ngathi nayo ifuna ukweqhunywa. Khawume kancinci. Ndigqume amabala wakho, ndigqume amachokoza. Come. Just wait. I'm just trying to conceal the spot. Conceal that spot and that one. Khawujike kweli cala. Bangathi yanqika. Unyusa intloko, bangathi yanqika. Unyusa intloko. Nyusa kancinci. Okay, just do like this. Just do like this. Just tilt your head. A bit. Just a bit. Just tilt your head. A bit. Okay. Amen. Ndalela amabala wakho. Ndawaqhuma ke ngoku. Nanga amabala wakho ndiwegqumile. All done.
concealing your spots. Amabala ndiweqhumileyo. Into ezolandela ke ngoku yi-foundation. Now I'll be using foundation. Yeah. Anazo nenzipho zinde ke lento nenza nansi ke foundation. Here's the foundation. I'm a very busy person, okay? I'm a very busy person and I don't have time for this. I just don't have time for this. Like, I'm just doing you a favor here because have you seen yourself? Have you literally looked at yourself in the mirror? I don't have time for this, okay? Just sit still. You see, the reason why this isn't working is because you, like, please guys, don't take this personally. I'm just like doing a role play because there are people who easily get offended. I felt I needed to do that. We're just playing, okay? We're just playing. Okay? Concealer ndiyayifaka nayo ke mandiqame concealer ndiqame into ebonzi isihlele kweli cala esidleleni nakweli cala isidlele nalapha esilevini. Okay, impumlo yakho nayo ndiyithi kanje okay, ndigqiba ukufaka just apply it here on your forehead. And then I need to do this cheek as well as this cheek, and then the chin as well. Let me just not forget about the nose as well. Okay, right, perfect. What do I need to do right now? I'll have to use my finger. I was just done, poking my nose. But anyway, your face. This is the best thing that could ever happen to your face, okay? Let me just pat with my finger because I'm doing you a favor here, okay? Don't be like, because have you seen your face? Even my booger looks better than your face, okay? Have you seen it? Have you seen it? Have you seen your face? Anyway, I just tap. I think we need to use the egg, don't you think? I think we need to use the egg. Here's the egg. Let's rather use the egg because clearly nothing seems to be working. Ndisebenzisa iqanda ke ndilijike ndilibhekise kweli cala neqanda. Gqibela usebenzisa iqanda. I'm done with the foundation as well. I mean, you still looked, but at least you're bearable right now. Kids won't scream when they look at you, just like they did when you came in here. Just saying. Okay, I'm just saying. Ndiqibile ke ngoku ukusebenzisa iqanda. Usekho mbi ngalaa ndlela yangoku bofika abantwana bebelila bebekhala abantwana bengakhali ndixelele ngoba safika kodwa ke ubhetele ngoba abantwana banokhala because look better. Okay, what's next? Yintoni endifuna ndiyenzile ngoku? We need a highlighter and I'll be using this palette to highlight your face, okay? Perfect. Udingana ndizogqamisa ubuso bakho ndisebenzisa le palette usigqamisa yonke loo ndandenzile ebusweni bam ndizozama kodwa kunzima kakhulu. I try my best, considering how your face looks. I think I should highlight your face. Okay. Let's just highlight.
highlight the face. Ngiqhamisa ubuso bakho sana ngoba ayidingi into zokuqhamisa ubuso bakho. Ndiyabugqamisa ke maqhama ubuso bakho, buqhame, ncophe, buqhama ubuso bakho, buqhama ubuso bakho. Let me just tap, pat, and then just like apply on your face. Okay, what else do we need? We need the blush. Let's just blush your face. We're just trying to blush your face right now. Masinqobe and sufaka bezidleleni. Now where is this little mandifake? I'm just blush your cheeks, blush your cheeks. Just a hint of something. Just a hint of something. Don't worry, you look great considering the fact. We're done with that. What else do you need? I think you could use a lipstick, and this is the lipstick I'll be using on your face. Njonge into oyidingayo enye. Njonge into kanye oyidingayo, yabo? Into endicinga uyayidinga ngoku yilena yokuqaba umlomo. Ndoqaba ngayo umlomo le nto yakho ukuba ndibonile uba ngathi udinga uqatya umlomo fana. Great, perfect. Isake ndoqaba umlomo wakho. Nansi ndoqaba umlomo. Ndoqaba ngayo umlomo ke. Okay, just applying lipstick on your lips right now. Let me see. Great, perfect. What else do you need? Let me see. Come and join me. Indone ngathi ayidinge yenye. Njengoba indone enye ungathi uyayidinga. Anisithi ukujonga nti ikhona into oyidingayo. Vele kumbi phofu. And ikhona into oyidingayo. What do you need? What is it? There's something missing. I'm not quite sure what it is. Okay, great. Anyway, ndizakutsitsisa esi spray ukuze ikwazi ukuhlala i-makeup yakho ingasuki, yeva? Khona imoto iduma apha phandle. Wait a minute, let me see. I will need this setting spray or freezing spray. I need to apply it or to spray it on your face right now. Okay, just close your eyes. Okay. Wait. I hear a car. Le moto idumayo, ayiva le moto idumayo. Ndiva imoto apha phandle. Masilinde kuqala uqathele imoto idlula apha phandle. Let's just wait for it. I think it's gone, okay? Let me just spray you. I don't want to spray the camera.
You look absolutely better than before, which is actually a compliment considering how you looked when you came in here. You made babies cry, but now at least you look better. Uphethela nangokungena ngoba ungene ulelisa abantwana. Ukuphethela ngokulelisa abantwana. Qibile ke ngoko. Ungahamba kaloku ngoku hamba kaloku ndigqibile ngobuso bakho. I am done doing your face. Now you can leave. You can go now, okay? You can go. I'm tired of looking at you. Qibile ngojonga ubuso bakho. Ungahamba, qibile. Khathele ujongana nobuso bakho. That's